Halo teman-teman, balik lagi bareng saya di sini. Oke teman-teman, jadi di video mukbang saya kali ini menunya ada telur dadar sambal cumi ya teman-teman. Ini lalapan mentahnya, ada daun selada sama timun. Oke teman-teman, langsung aja saya berdoa dulu sebelum makan. Oke, selesai. Ini dia cuminya teman-teman. Langsung cobain. Wah, enak banget nih teman-teman. Langsung pakai nasi. Apalagi ditambahin pakai kerupuk pasti tambah enak nih teman-teman. Enak banget nih cuminya teman-teman.
Hmm. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.